North Korea thu thar North Korea hi khovel ram in thuk ruber an ni hialin arin oma secret country ti te hialin an soi thina ni North Korea hi ram dangte anglo taka in kai hruai ni in khovel ram zinga in thla chhong lal tero rel na ram tlem te zinga pakhat an ni hetiang ram an ni awang hian an chanchin hi khovela an puang zar ngai lova an rama social media khoi phal ani lo wangin an chanchin hi an then om ram le an mel mahlun South Korea ten an zirchian na ti lo chu hriat tur a om mang lo ani kumlai hol khan an supreme leader Kim Jong Un chu abo dai maya athi ti in khovela athang man hialani kha nimasela Korean diplomati chuan Kim hi an ram zo chaka cholman na ina a om thu le alung thak ani awangin atom bo thu khovela ron puang ta ani Kim Jong Un hi taksa chaklo na tam tak nein diabetes le lunglam that lo na anei awangin kumin phei chuan mi pui ma a ain lan tam lo hle ni in an soi nge ani Kim hi kumno pangte ani lai kumsak ni som pakhat mai khan thu nei na chang ani a chanchin hi hetianga khovela puan zarani ma chu khovel hian a hrelo hrim hrim ani kumsak ni som pakhat khan apa Kim Jong Il chu boralin ama hian thu nei na a changta ani apa hian Kim Jong Un hi thu nei na chang tura aruat ani lova a unau pa zok kha aruat chu ani nima sela unau pa hi khovel thila aming chia tak em awangin Kim Jong Il hian athutluk na asur le ta ni in an soya Kim chung kwa ta hi Korean uara tanga om chhoni in North Korea le South Korea chu in thenin vo in thleng hian in mu phak reng ma se anin hal em rengani kumni thumkal ta khan North Korea hian an nuclear program an choi sang na sa em maya Korean Peninsula angor nging chiang em ani kha nuclear program wang khan khovel chuan North Korea chu chiang zokin alo hrele zualani United Nations chuan kum thum liam ta tang khan North Korea hian hydrogen bomb lampang project a boipui ti a hreru a hemia hian chui chiang tu telu chu North Korea in a phalo wangin United Nations chuan a hrek nge ani Kim Jong Un hi apa nen anin anglo hle a apa ero kha chu ain lar tam lo wangin aram mi pui te po a mutam lo hle thunga nima sela panel om le rem hria ani thungani North Korea nuclear program po hi apa lalaya an duan chua ani nge bokani Kim Jong Un an ro rel na kumsak ni som pakhata alo tana tang khan an ram chu aron soi herodor maya an ram sum don na po athak nga lani an ram foreign investment kalphung po asoi dang lam na sa ema an rama hian social media hi ama le asipai ho tulok te chawin an mang theya an ram mi le sa po du in an jin chuak thei lo bokani an rama internet khoi thei om chhun te po sarkarin cyber cell mangin avil reng bokani television chu an rama phalve ani a hei po hi sarkar kut ken ni in North Korea chanchin le Kim Jong Un fakna ba ka an sarkar in rel bol na chungchang bak chu achuak mek lo ani kumsang ni som pasari a North Korea in nuclear test khan US sarkar chon vo ngalin an ram po hrek theina china a hrek ngal ngau bokani kha kumsari vel chung khan Kim hian nuclear hi voi kwa vel lai a test ni hriat ani a nuclear test chungchanga phuar vek ni in anei ram te po mang theilowa phuar vek an ni bok North Korea chuan United Nations Security Council dan zam chu apalzu chhozel ani a thenom pa South Korea chu missile le rocket launcher manga ka avo cham chi renga United Nations hian tension san lai berpo in ra sai manga in be hi a khap tlatani tu nai chawa khan an ro rel tu Kim Jong Un chu are em maya news rang chuan Kim hi a risel na athat lo thu le thi thei din muna adin thu an soi ni kha nima sela tha chhole in ro po are le theyani August ni somni pathum khan South Korea diplomat chuan Kim Jong Un chu koma anti ni khoselawa a om le thu a puanga Kim Jong Un chuan ro rel na le thu nei na tam jok chu a farnu Kim Yo Jong ne na ada thu an soi ni he thu hian khovel news alu ne hlea Kim Jong Un hi ni khoselawa a om hian an ram hi din munder thonga ada thei ti chu zirmi te thu soi ani Changson mina North Korea political affairs sa thok chuan Kim Jong Un chu a risel na atlak niam thut thu le a thi lo thu a soi thunga South Korea intelligence chuan Kim hi April ni som pakhata
Worker Party in mu khoma alan bak chu ain lan lo thu asayani North Korea hian an ram ro rel tu hrisel na chungchang hi khovel hriatin an puang ngai lova nimasela South Korea diplomat te atanga hriat thei chau thin ani Kim Yo Jong hi kum engemaw ta tang to khan North Korea a in rel bolna alo tho hlok to em thina ama hi Kim Jong Un po hian ring maya sarkar thil poimo heng Olympic le South Korea lama palai kalna apo ama hi Kim Ai-o hian akal to thinani President Trump apo alo muto nge ani ama hi Kim hnuai chia thunei na pek ani nge boka hetianga Kim Jong Un a anti awang hian Kim chung kwa hian khovela an chanchin lar dan chu an hria ni ngei turani an ram ho to pa Kim a thalak thar ber chu tar langin athat thu an puang ve mek bokani hetiang hian thu chiang hriat tur atam lo hle ani nimasela North Korea a hian engthil chi ange thleng khovelin a hre thei hau si lo ani hi hetianga Kima that lo hnu hian a far nu hian thu nei na tam jok a keng ta ani he thu hian khovel alua ram in todel ala ni lo wangin tu in nge ro rel na phong chelang ti chu khovelin a hriat chak ber ani nge yang engthil ber nge North Korea a hian thleng ta angle ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vek ule